Ces femmes que vous voyez ici, ce sont des femmes rwandaises et commandos bien formés en Israël. Aba bagore bose mubona hano ni abagore b'abanyarwandakazi kandi n'abakomando batojwe neza. U Rwanda rwahinduye strategy mu buryo bwo kwica abanyekongo. Donc aba ni abakobwa bose b'abanyarwandakazi bari hano kandi bagera mu bihumbi 12. Baba bavuga ngo abasirikare ba Kongo bakunda gusambana cyane, ngo bakunda abagore. Abanyarwanda bazi ko abanyekongo bakunda abagore cyane. Ntukarebe biriya byenda baba bambaye, bariya n'abakomando batojwe neza kandi batorejwe muri Isiraheli. Abasirikare bacu babagira inzanga bakagira uko babishaka kose. Ubu nta kintu cyacu batazi. Tugume hamwe rero batwice batumareho neza. Uramureba ukabona ni mwiza ukamujyana iwawe cyangwa ukamujyana muri hoteli, yagera yakakwica akakurangiza. Bamwe nabonye baranatangiye kubagira abagore. Mwitonde bafite ubwenge bwinshi. Aba bagore bose mubona hano ni abagore b'abanyarwandakazi kandi n'abakomando batojwe neza. U Rwanda rwahinduye strategy mu buryo bwo kwica abanyekongo. Donc aba ni abakobwa bose b'abanyarwandakazi bari hano kandi bagera mu bihumbi 12. Baba bavuga ngo abasirikare ba Kongo bakunda gusambana cyane, ngo bakunda abagore. Abanyarwanda bazi ko abanyekongo bakunda abagore cyane. Ntukarebe biriya byenda baba bambaye, bariya n'abakomando batojwe neza kandi batorejwe muri Isiraheli. Abasirikare bacu babagira inzanga bakagira uko babishaka kose. Ubu nta kintu cyacu batazi. Tugume hamwe rero batwice batumareho neza. Uramureba ukabona ni mwiza ukamujyana iwawe cyangwa ukamujyana muri hoteli, yagera yakakwica akakurangiza. Bamwe nabonye baranatangiye kubagira abagore. Mwitonde bafite ubwenge bwinshi. Ibi ni bikomeje guhwihwiswa n'abanyekongo bagenda bahana ku mbuga nkoranyambaga zirimo urwa WhatsApp. Imvugo umunyamakuru François Soudan wa Jeune Afrique yakoresheje muri 2013 ubwo ibya M23 byari bigishyushye mu bitangazamakuru byo hirya no hino ku isi, n'urugero rw'imyumvire yegeka ibikorwa bya M23 ku Rwanda. Icyo gihe yaganiraga na Perezida Kagame ku bibazo by'uyu mutwe w'inyeshyamba ukorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Izina ryawo rikomoka kuri March 23rd Movement cyangwa se Mouvement du 23 Mars, ni ukuvuga kwa 23 Werurwe 2009, umunsi wo gushyira umukono ku masezerano n'amahoro hagati y'abarwanyi ba CNDP, National Congress for the Defense of the People, na guverinoma ya RDC hinduka nk'ishyaka rya politiki, maze abari abasirikare binjizwa mu ngabo za Kongo. Muri 2012 M23 yinjiye mu ntambara irwanya leta ivuga ko barambiwe imibereho mibi mu gisirikare no kuba yaragaragazaga ubushake buke mu kubahiriza amasezerano y'amahoro yari yashyizweho umukono. Icyo gihe yarwanye inkundura ifata umujyi wa Goma, ariko urwego ruhuza ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari ICGLL rugisaba kurekura uyu mujyi kubera ko guverinoma ya RDC yari yemeye ibiganiro. Ingabo za Kongo zifatanije n'iza Loni zishinzwe kubungabunga umutekano muri iki gihugu zagabye ibitero kuri M23 zisubiza umujyi wa Goma, maze M23 itangaza ko yahagaritse imirwano. Mu bahoze ari abasirikare bamwe bahungiye muri Uganda bayobowe na Sultan Makenga, abandi barangajwe imbere na Jean-Marie Runiga Rugerero bakomereje mu Rwanda. Muri iyo ntambara guverinoma ya Kongo kimwe n'umuryango mpuzamahanga bavugije induru bashinja u Rwanda gushyigikira M23. U Rwanda rwabihakanye rwivuye inyuma, ariko ntibyabuza ko ruhagarikirwa inkunga z'amahanga kubera ibyo birego. Mu kiganiro Perezida Kagame yagiranye na Jeune Afrique muri Gicurasi 2013 nibwo François Soudan yamubaje niba atabona ko bigoye kwimvisha ko M23 idafitanye isano n'u Rwanda. Perezida Kagame yamusubije ko bigoye kubashaka kwirengagiza ukuri batumva u Rwanda, maze bakihutira gutangaza raporo zibogamye. Ati M23 ntabwo itureba, ibyayo bireba guverinoma ya Kongo. Nyuma y'umwaka umwe gusa umukuru w'igihugu yongeye kuganira na France 24 agaruka ku bihano u Rwanda rwafatiwe rushinjwa gufasha M23, aho yavuze ko ngo habayemo gukabya gukomeye ku buryo byakozwemo kubera ko ibyo u Rwanda rwashinjwe byose rwasobanuye kandi rutanga ibimenyetso ariko ntibyitabwaho. Ati byatumye tubona neza ko isi turimo ariko iteye. Abagize M23 n'abanyekongo bavuga ikinyarwanda. General Sultan Makenga wari wahungiye muri Uganda muri 2017 yasasubirana n'abarwanyi yarari kumwe nabo muri RDC. Jean-Marie Runiga yari umuyobozi ushinzwe ibikorwa bya politiki. Muri uyu mutwe mu kiganiro yagiranye na Igihe umwaka ushize yavuze ko hari amasezerano bagiranye na guverinoma ya RDC atarashyizwe mu bikorwa. Icyo gihe byavugwaga ko M23 yongeye kubura imirwano. Runiga yavuze ko bari bagitegereje ko Perezida Kisekedi ashyira mu bikorwa ibyo bumvikanye. Ati twumvikanye ko bagomba gutanga imbabazi ku barwanyi ba M23 bagakuraho impapuro zisaba itabwa muri yombi ry'abahoze muri M23.
twumvikanye ko hazabaho gusubiza mu gisirikare no muri politiki ku buryo abasirikare bagaruka mu ngabo za Kongo, hanyuma abanyepolitike nabo bagahabwa imyanya atari mu nteko kuko hakorwa amatora. Mu kwezi gushize 2023 yubuye imirwano igaba ibitero bikomeye kuva yabaho, byatumye ingabo za Kongo zivanwa mu birindiro byazo ahitwa Rumangabo. Nk'uko bisanzwe guverinoma ya Kongo yongeye gushinja u Rwanda ko rushyigikiye M23 ndetse rufata imyanzuro ikakaye irimo gutera ibisasu ku butaka bw'u Rwanda, guhagarika ingendo za Rwanda muri iki gihugu no gushimuta abasirikare babiri bo mu ngabo z'u Rwanda. Umubano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda wakomeje kuba mubi cyane kuva abahoze ku butegetsi bwa Juvenal Habyarimana n'abandi bakekwaho kugira uruhare muri jenoside bahungira muri iki gihugu. Kuva muri 2019 ubwo Felix Antoine Tshisekedi yagiraga ku butegetsi, uyu mubano wongeye kuzahuka, ariko kuva M23 yakongera gusubukura bitero, ibintu biri gusubira urudubi. Ariko abanyekongo ubwabo bazi ko bari gukora ubusa, nk'uko umwe mu basesenguzi mu bya politiki yo mu karere yabigarutseho. Yavuze ko kuba abagize M23 bavuga ikinyarwanda hari abahita babafata nk'aho ari abanyarwanda. Kubwe iyo u Rwanda ruza kubatera inkunga mu bya gisirikare ntibaba baratsinzwe urugamba rugikubita. Ikindi, kuba u Rwanda rwaragiranye imikoranire na Kongo mu nzego zitandukanye z'ubukungu, umutekano n'ubucuruzi, impande zombi zarebaga ibigira inyungu ku baturage babyo, bityo ko u Rwanda rutari guca inyuma ngo rujye gushyigikira M23. Ibi anabihuza na gahunda zigamije ineza u Rwanda rwafashijemo RDC, zirimo izatumye iki gihugu gihabwa ikaze mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC, kwakira impunzi nko mu bihe by'iruka rya Nyiragongo byahuriranye n'ibihe bikomeye bya COVID-19 ndetse n'ibindi. U Rwanda rwarabafashije ndetse Perezida Kagame yemera kubakira abanyekongo umudugudu. Kubera ayo magambo ari kugenda acishwa ku mbuga za WhatsApp bavuga ko u Rwanda rwohereje abasirikare hariya ngo bindwanyi kabuhariwe zikomeye, umuhanzi Antoine Christophe Agbepa Momba uzwi nka Koffi Olomide yamaganye umwuka mubi umaze iminsi ututumba hagati y'igihugu cye cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, agaragaza ko abaturage b'ibihugu byombi badakeneye intambara hagati aho ngaho. Koffi Olomide yavuze ibingibi nyuma yaho RDC shinja u Rwanda kuba inyuma y'umutwe wa M23 uherutse kubura imirwano, mu gihe u Rwanda rwo rwabiteye twatsi, ahubwo rugashinja ingabo za RDC kurasa ku butaka bwarwo no gushimuta abasirikare barwo. Mu bindi u Rwanda rushinja FRDC harimo gukorana n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ugizwe na bamwe mu basize bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Mu gihe umwuka mubi ugenda ufata indi ntera, Koffi Olomide yavuze ko ibiganiro ariyo nzira nziza. Aganira n'ikinyamakuru Congo La Sueur yagize ati: "Yashyigikiye ibiganiro, ntabwo nshyigikiye imirwano. Ndakeka ko abanyekongo n'abanyarwanda atari byo bakeneye, ibiganiro birusha imbaraga intwaro." Koffi Olomide uheruka mu Rwanda mu gitaramo yakorewe muri Beka Arena mu Kuboza 2024 yavuze ko yiteguye gutanga umusanzu we kugira ngo ibihugu byombi bijye mu biganiro. Ati: "Nibaramuka bakeneye abazajya mu biganiro n'u Rwanda, mbaye mbisabye." Koffi azwi cyane mu njyana ya Lumba na ambasaderi w'umuco wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yavuze ko intambara hagati ya Kongo n'u Rwanda ntacyo abaturage bo ku mpande zombi bayungukiramo, bityo ko igikenewe ari ibiganiro kurusha. Ati: "Ntabwo nzi icyo abanyarwanda bakungukira mu kurasa ku banyekongo, ntabwo nifuza ko igihugu cyacu cyaba umwanzi n'ibihugu bihana imbibi. Hari ubundi buryo bwo kuganira ibibazo bigakemuka. Mfatira urugero kuri Mandela, ubwo yari muri gereza habaye ibintu byinshi bibi, ariko ibiganiro nibyo byatumye ava mu buroko." M23 imaze iminsi mu Rwanda na FRDC ishinja leta kudashyira mu bikorwa amasezerano bagiranye muri 2013 yo kwinjiza mu ngabo bamwe mu bahoze ari abarwanyi b'uwo mutwe no gusubiza mu buzima busanzwe abandi, ndetse no gukemura ibibazo abavuga ikinyarwanda muri icyo gihugu bahura nabyo. Angola nicyo gihugu cyagenwe nk'umuhuza hagati y'ibihugu byombi, ndetse ni nayo iherutse kugira uruhare mu irekurwa ry'abasirikare babiri b'u Rwanda bashimuswe na FRDC ku bufatanye na FDLR ubwo bari ku burinzi mu mpera z'uku kwezi gushize. Aya magambo rero abanyekongo bari kugenda bavuga aje akurikira yo bavuze ejo ko u Rwanda ngo ruri gukora ibyaha by'intambara ngo bishe abana babiri. Ariko ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Abanyekongo bo bari kugenda bashinja u Rwanda ibintu byinshi cyane. U Rwanda rwakomeje guhakana umunsi ku wundi. U Rwanda rwavuze kenshi ko ntacyo rwakungukira mu ntambara iri guhuza M23 na RDC. None se u Rwanda nanone abantu batekereza bakwibaza ko rwaba ruri gushaka iki? Niba M23 yo ishaka ko bumvikana bakabashyira mu myanya, u Rwanda rwaba ruri gushaka iki? Ese koko niba u Rwanda rwaba ruri gufasha M23 yaba aratsinzwe urugamba ku myizo ya mbere? Ngayo nguko ibiri kugenda bivuga. Komeza ubane natwe.